Nagi marjot syaka jing maramot bat di peteng yaki beladap di teng. Kedukan RPS Hasnong Saiden kebat lum bat senapan bahaya kitiar rim. Pila abanyo yaki mar second hand kitiar kali kitiar ying bat kiwei. Wat berpatar lum bahaya kitiar wan ai syangi ngin pan bahaya ki. Ka jingile kai football ha maulas nai Riboy district menta kanti kalapoi ha ka semifinal ka baon penilekai ha ka first leg ka badlong ha ka Sauterik Ulber Arjar Arpsau ha ka baon yikun ki arteli ki kenuhuni lekai ki babananam ha pa jela ka Shillong Lejong FC persya ya ka Kit United FC Nongstoin ha ka por shibje siteng no phaisi hadin ka jingile kai on penbot sa ka hausi bumper ka ba ki nongjob kiniora ya ka song pisa ka ba 10,000 taka. Ka Rainbow of Sounds Music School kepada Naksinong Maubri Riboy District ke perlong Sisim Citayo ha kesisa jan ha Little Flower Higher Secondary School Maubri kadon bunjait ki hukum hikai ha ka liang ka tem kaput bat karwai ka siaw ki kena agi bahan nyos dem seneng kila banwan pentebit ha keneg music school bat om dam jinge na gamta ki larang baru banwan pentebit ha keneg music school.